Halor ka jingshna ya ka jingkieng hasnong nong pedeng usimbut menteri rangba ola pentip baga jingti ya ka nongrim jongki paya kalasdang haki benta ki bahab hakasnong nong pedeng manang ne pat kan sepoi shaki benta ki basyadin jongkasnong umsim. Nalor kini usimbut menteri rangba ola shemru daladi ya ka jingsniu palat liam jong kesurok single lane nadu na wakrat shadu dauki berula betha ya ka PWD makan pinkre daya ka DPR nang banyo asna pen bhano ya ka ni kesurok nalor ka jingpin itanat ya ka jingking dauki. Alor ka jingdon ki trai jaka ki bakam bakimpat yo setia ya ka bai jaka na ka sarkar usimbut menteri rangba ola betha ya deputy commissioner ka West Giant Hills bo unlumi ka jingyalang jong ki trai jaka kentup iki bala yo pisa bat ki bedang ucor nang ban la pen bet no ya ka ni ka kam. Oh, kasi king takalong pikat kung gatok belakang. Ngat hai pio i bende nang tuna bangi yang kasi king dauki ka bamenta pin pe chutu seneng ilas dang na kaliang jongka no pedeng side. Ilas dang ti foundation. But kani ka banang ni pera katot somewhere sanay sadin jong kani kau snow si. Kani pi lengi IT ke natural ke problem kolong ba ki kin snabi tik tangkat kum tuhi. Lada ka size lai mitar kamu tang lai mitar. Dan rei pi perbapia pi i bah don ke cakap ka mengila ban penlang ban pen kelas ka intermediate lane. Namar ke jing tu kitoris pe lada man lasai lada dep makana ke surok nei ke surok ba kana ke sa surok ka connect by direction of pedeng. Lada ngidep makana ro kibriu ke babut kin yai nang ni. Namar ka cakap boting ke dai nak thinoru. Dan nak ka daw ngala perkat bah lada ngi am kana ya kiru ke krisis kan yai. Ke problem kadang yai. Kadang melong biangi ke problem kumju kadau kolong namarba kasurok nawa kadai hadu ang thea dauki idei single lane den rei ko mo phila dangi simti himangi naga state luni hai di cakai bengi la ban pen kala double lane ngin pen kala hai cakai bengi la ban pen kala intermediate lane ngin pen kala batru kin ong karukom sna kin nala kin ne kitai bat ke beautification kam tam katu ka program ka bang kwa ba ngin le ba ngin beautify ka te jaga namar ka jik tu jo gitoris ka palan bat kam tam ka jaka ka ba riat ba riasan tela dan jia ka bas new bok kumnur la ban jia jil sosi ten rei ngimas sesuk bang hap simti no ka state jongi haban le hina ka state namar kan kala along ka we na ka jaka ba pauna ka ba gitoris ki wan na Shillong Shadauki Nadauki Shillong hakaba wat na po ka international border kum ka Bangladesh kayat kayen ka babon ki bawan nang ni na po dauki kile Shillong bat kile Calcutta le ni kile keleng sodong jong karin dia ne po yang to dauki to ki kenhun ki don lai try sau try to kita ki land owners ki ba complain ba ki padyo ngala phon yu disi ba kumno kala kon long ta ten rei kat kum ka jinya thu disi kolong ka kaneka land competition la island ten rei ong ampit ba kawan pada ka complain te kan ni disi khot la shai la nelicious ni yakin ki agrave party ki ba don kum kata ka jing complain ban ngal ong disi steady ba pej ba kat kum kamap jong kaneka line ka alignment jo stroke stick ya kata lada dei sisa ba kata por bati kamu mod yim don lenti do ngoi pat hap ban siu ya kita sai cakap ten rem tip pada yo kadon ke jing ya tengku para try jakaru kata ngamla kanong ten rei ngala I direction ba udisi juai ud khot no wood ya kitu kiblayo pisa berkumju ya kini giba ong bagi klem yo pisa berkat bu ben pen i ya kabab kum bakalong ya kijing ya jo